Kwamiria serikali bakoragwo na Dr. Fred Matiang'i, umuraiwi kiama gia DCP Rigathi Gachagua, Kalonzo Musyoka, Eugene Wamalwa, George Natembeya, Peter Munya negati ya bande bakora etaro ya bene wika segetigie kerenyo kigutoka sensemo bunge ya North Mugiranga se county ya Nyamira na boigo omuchiokeroka ase ensemeyo banyarakoba bakwenekia etaro yabo asegetigie kerenyo muske Dr. Matiang'i nigo bono aige kwa ko bomonogeri bo bagusi abagaka bagusi bagwaka ekoko boseba kukwana chinga kecho nigo bono batebire nigarachi gwikaransa na komochora usinigo barachi gwikaransa na komochora umurayo yomo uyurachi kuirukia ebendera yensemeyo yo kwamiria serikali aseboigo baragekiara serikali abono iyera bisi asogotaikirania chigira chiaye Murikito Stephen Nyarikie mbunde nabwatiriria hetareyo na bono robotiro asenchiro bikira hata unachojua Asetaro ya United Opposition imeyegetigia kerenyo imebunge ya North Mugrango imeyanyamira nigo mugando monena oyuotogoka onyorari bagari okuba birori iri kugekwa gwa Dr. Fred Matiang'i nabagaka bagusi Council of Elders umukwaneri b'umugusi Igo habarayi yabo bamusiga Dr. Matiang'i eweri baga asentenenera yo mugusi koba asobo bagibwe kekiyense abantu baminto abaguzi baminto eyenerenga kiye itoto bwate yeke historia yo koriyo bogambi bwenseye gosoro tanboye koriyo bogambi esabali yo bochaka bono koriyo bogambi twachakire sabali gari imukire barimo tagatako banaitwe so gari eme onye totageti ayebere zole obero motagatako gande sabali motatiyo samoko abantu baminto abagaka bagusi no barega nabangina bamanyete eleta matuni keto kebagusibu nakere intuna barayi bagusi titogo itera manyinga ya abana baitoiga gochakorete birecha nebinte bigokoruga n'abantu rechikura bakoriya batagete korigeria abana baite mihoro n'amakombe baitane bata abantu chingomana munatagetego yo kwenzi anybody otareta koreta mangana barenziga gusinga leka abantu batumane baitane sikura chigo ikata basa konyora kura yo muntu gusio moyo unaona niwe hai kazi hai kuza ndio tumekuja hapa kupokea huyu kijana wenu wa nyumbani our cousin Dr. Fred Okello Matiang'i na mimi nakuambia ndugu yangu pongezi wewe leo umetunukiwa uongozi wa jamii ya Bagusi jamii ya heshima katika Jamhuri ya Kenya nigekerekie kyo mu byaro gusi Fred Matiang'i haragaba kongu okubangirwa negati y'abarayi bagusi iriyo gotangwa takoretaro yaye gochiasa bagusi kwayo lezeze mesangerekano ebintu bantu n'abarayi basaitonga abande ko Kisii County abantu baminto turoze wanjerege nteke mutondo wezi okora maganaya wikamukane naende mutondo wezi mokonyo otumiye otoye chiresa achibosagene sangerekano ya ito momotige Brayo DCP Party Rigathi Gachagua Wiper Party Kalonzo Musyoka kobomo nomokonyi bwe chama ya Jubilee Dr. Fred Matiang'i nigo baraga bororo serikali na kweranga tesigeti abagusi mega yo kumurusia umusenato Mochore Glory Oruba na boigo mubunge ukitutu chache South Moscanton Kibagendi oyigo ikabone iga orense yegesusuro una abantu abako gamba bachaita bagusi ona batelinga omwana oyo mosenato oyo no mosenato nominated obo nkwani wo kaige ya bodino chiro nkwani omwana omwabo akaseni gureke ombekyabo akaseni no mosala na kerege tutayo ibo moroje muya abona abantu bare eterekali bare n'abantu barusiye bina y'abantu baiteta abantu aya oyo kebagendi ente la cosa du groupe parlement akomboga ni kuchika limabu no moro kibotuko ko itakuwaje nyinyi mnasema Matiang'i ni kiongozi wenu alafu vijana akina Osoro wanatukana nyinyi kwa mikutano alafu mnanyamaza Let it be a lesson to William Ruto and his administration. We will not as Kenyans tolerate
members of parliament kama huyu kijana Kibagedi ambaye mimi mwenyewe namuelewa na ambaye haogopi, tutamtetea mpaka akitoka huko atakuwa shujaa. Asensemo yo mugavana wa Trans Nzoia George Natembeya, DAP-K Kenya Party Eugene Wamalwa nabo igo PNU Peter Munya nigo bamochirie serikali asogotekera emirimo yabo ikiranu. Msikize ground. Sasa nyinyi wa Kisii hapa mnasemaje? Hapo mnasemaje? Jamii ya Mugusii mnasemaje? Wewe Ruto, wewe Kasongo, wewe Kaongo, wamekuja wakapata elimu iko sawa sawa, wakaleta mambo yanaitwa CBC mara CBE. Ati mtoto akipita mtihani saa hii anapata E badala ya A. Jamaa wanatubeba aje? Ile katiba tulionayo inatupa uhuru, freedom of movement. Ile majukumu katika dunia yote, majukumu ya kimsingi ya serikali, ya kwanza ni security. Serikali imeshindwa. Stephen Nyarikembone, Ensoko TV, County ya Nyamira.